Tawanan bae karo nek nang modal. Wis masak to, Bos? Wah, ngoseng-ngoseng. Oh iya. Mbak Reni, sayur mboten? Anu, Mbak, buat YouTube. Oh, ada bandeng. Terus ada tempe ada. Terus kerupuk ada. Enak itu bisikan, Mbak. Bisikan di Lombok Ijo. Beginilah kami, walau waktu sudah hampir pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami tetap menawarkan aneka sayuran kami. Kebanyakan warga desa sudah pada masak, tapi jualan adalah jualan. Tanpa kita coba tawarkan dagangan ini, apa jadinya? Kalau di tempat kalian yang mampir ke saluran kami, biasanya pedagang sayur keliling lewat depan rumah kalian pukul berapa? Bolehlah beritahu kami lewat kolom komentar di bawah ya. Ternyata usaha memang selalu nggak pernah mengkhianati hasil. Dengan sabar akhirnya ada yang beli juga. Oh iya, terima kasih ya telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian semua berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kelancaran rezeki serta kesehatan. Tapi kok sepi, Mbak? Aku duwe rambak ben aja sepi. Oh, no rambak. Kerupuk ya nek, kerupuk. Ora? Oke. Wah, mainan. Kamu gak pengen dapat jamu? Pengen? Dapatnya nggak ada deh yang lali ya. Jenang, kari jenang. Bubur. Bubur mau bubur. Rene mbak apa-apa? Oh, lah nusul tantene re kae. Ora kelo kayak nganu. Ki ora lho iki lho. Rekake kaya ngene iki lho. Iki juragan semangka kene iki lho. Pertanian semangka, dia punya semangka. Piro, Mak? Kilon apa? Nggih, kecake. Kilon, Mak. Piro sak kilone? 4.000. Sekilo 4.000. Berarti nek sak meniki nek pirang kilo biasane? Sak meniki 3 kilo. Lho, nek pesen semangka rene. Wah, lah yo sakmu lho, Mas. Semangka apa jenisnya, Mak? Semangka apa? Semangka merah. Semangka merah. Per kilo 3.000 lur. Glinggang Raci Mantoro Wonogiri Jawa Tengah tempatnya Mas Edi. Bakul semangka. Kok sing ngerti? Kulit hijau enek. Tempe enek. Ganti jamune iki. Piro iki? Sing apa, Mbak? Kamu apa? Pintu plastik. Heeh, pintu plastik. Siji. Pintu plastik. Ya, heeh, iki sing dan pedet niku. Iki temu apa kabeh? Iki kalau ambil. Ora lah sing loro bae. Ana kok kek yo mendem. Loro bae. Piro kok iki? Amen. Pengen? Loro. Terus Iki sing gede. Sing alus karo. kalau kabeh iki berarti Wah, iki sapa sing gak bayi? Tadi
kabeh. Beneran gede. Baru iki. Iya. Iya, Mbak. Mbak iya. Wis semen. Kayak anu anak bayar putune ya padha. Ya, kasih iki ya, Mek. Tempe ora tempe. Tempe kok Mas kok warung kan bisa. Panggil. Karo apa nih, Mbak? Wis, Kerupuk deng yo. kok siji. Kerupuk Ning, Putih apa warna? teh siji. Apa rasane? Mana karo bae sik ya. Heeh. Kalau hitungan Yes. siapa mesti. Siap kopi. Lah amplopnya gawa metu ah. Nan kali ini. Dadi entek krite. Sing ndi, Mbak? 2.000, 6.000. 6.000, bolong iki 6.000, 8.000. 10.000. Gesekan. Ayo ora siji. Anu ae. Alhamdulillah. Ati lopo gede mah. Capek, Sebagai jalur siji. Tapi lopo gede. Komen tulisan saiki. 10.000 Halo, Jamura. Senang. Jamu temu lawak kok kan ngombe lah tak sunggi. Ra kaya kunir. Boten kali temu lawak, Mbak. Juan. Boten ngadi gulane Bapak nggih. Apa heeh. Anu Mbak. Gombah. Lah soalnya nandur kok, Mas. Hitung bae piro? Hitung anak kono. Nggih, matur suwun, Mbak. Komen gulai nek komen. Iki ke kor rolas karo papat 16 karo iki mbok tambah siji men 2.000 Yo, tambah siji ya yo. Kau keke mendem nek anu ke. Nek anu kunir ra lagi temu lawak aja. mbok temu lawak kabeh mak Lah yo wis gek 2.000 ngono nek kuwi ke. kabeh Heeh. siji lah Kok tak ombene tak kone kulkas. Komen dembene. temu lawak kabeh lho Men heeh, kok tak ombene aben dino kok kulkas kan. Piro kabeh dong? Iki 2.000. 2.000 karo 16 ono loro to Heeh. 2.000 karo 16 18 Ya. Amplopnya digawa cah. Ya. Oh ya tekan kau Jakarta. saiki Heeh. Sensasi. Terus mboke. engko tekone Ya ora mesti. lah 1,5 mak tempe plastik apa tempe godong 2.000 telu murah meriah mak Wes, tak bayar. Jualan sayur keliling memang perlu ketelatenan. Seperti hidup ini, terkadang nggak bisa ditebak. Terkadang orang yang mau berangkat ke sawah malah beli. Ya biasanya bukan sayuran, tapi bisa dawet, bubur susum, jajanan pasar, juga jamu. Tak bayar jenenge. Enak jawete. Mbak, udah digawa nyang alas. Lah iso tek dine iki.
Pas. Anu, Apa? Jepan. Terus iki tahu. Pun masak dereng. Lombok. Arepku golek panganane mingang. Kerupuk ih jenang susum kari siji. Ora gelem mbahmu. Mboten kersa. Oh, melenyek-melenyek ngono. Oke, apa ya? Biasane roti. Rotine habis. Ha iya. Kari tempe iki. Tempe. Bingungan yang pasar karepku. Oh, teng pekan to niku. Golek apa? Iku lho gabah apa wis ulur-urang urung mamak. Sampun niku pun sedanten mriku. Kabeh. Lah iya, larak napa ora. Ya nggih. Ya wis. Nggih. Sayurnya. Sayur. 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 Yo, Mak, pesenane wau, Mak. Yo. Tempene 18.000 karo kuwi 3.000. Putih Nggih. lek. Matur suwun, Mak, bareng, Mak. Lombok, Bos. Apa iki yabrang? Oh, kari abang cilik iki, Bos. Apa iki? Karo besekan, karo tahu. Cabe, cabene meriah. Ini cabenya. Baru becekno Mas. Nama Ih. Cabe. tapi. Lah lombok napa, Mbok? Lombok gede abang. Oh, lombok gede abang. Telas niku. Aram belajar telur. Nah, ini Bu Tuti. Oh enggak, Bu Tuti itu Jakarta, Bu? ora. Oh, Solo. Oh iya, Solo toh, Bu. Bu-ibu di rumah lagi pada bersih-bersih. Nyapu habis masak. Itu ada Bu Semi sedang nyantai seperti di pantai. Ndi kok ndi? Wih. Semangat untuk kita semua yang sedang berjuang. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami untuk kalian, semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin.